ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi Eshe mabhungu, eshe intombi, siyabingelela kakhulu ke kumatshitshi namajongosa amaqhikiza. Siyabingelela kakhulu nakuseyinkehlini imbala, wemajongo, wemabhinqa. Akufuneki umuntu ahlale phansi ebazi ukuthi oyisemkhulu babephila njani, babephila ngani, babehamba ziphi inyanga kuze izinto zabo yilungi. Namanje kunjalo ke, kusaphinde kuba njalo futhi. Ngizohlezi ngisho ngithi inkosi yaloshuni iwo usiyaviva TV1 ngokuthi kuletheleke abantu abamakhosi ngokumbathwa amakhosi. Namhlanje sinodokotela umkhulu uHoti noma uHoti kukwena ukuthi ubiza kanjani. Inyanga yompedi le izokhuluma nathi ngezinto ezijulile nezinto ezokwazi ukuthi zisithathe zisibeke kuyibalazwe. Dokotela omkhulu bengathanda ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Khehlela makhehla ngiyabonga. Ngibingela wonke umuntu ose-Africa ngaphandle kwamalwandle lo bingelelayo umkhulu uHoti inyanga yompedi bakwethu ngalendlela engibizwa ngayo igolike na ku YouTube channel yami ngibizwa kanjalo. Emapholoba ngilana namhlanje. Ngile futhi. Asikhulume khehlela makhehla. Ngifisa sikhulume sijule namhlanje kodwa abantu bahlezi bethi MC uqhamuka nezihloko ezididi zinyanga. Mhlawumbe bengakuhle inyanga namhlanje icacisa ukuthi akusikhona ukuthi idideka ngoba kusuke kusho mina kwesinye isikhathi kuba ukuthi nje leyo nyanga isuke yabamfishane entweni ebekade efisa ukukhuluma ngayo. Namhlanje dokotela usithatha usibeke. Sikhuluma nabantu namhlanje. Khehlela makhehla namhlanje sikhulume nabantu. Sikhulume ngento eziningi. Izinto ezizaffect abantu. Mhlawumbe sikhulume ngento efana nonkosazana. Yes. Sikhulume mhlawumbe ngendaba zokubethela imizi yabantu. Ngento eziningi. Kodwa nje ake sijule ke indaba nenkosana uthi kanti kahle kahle inkosana yini? Lento lokuthi amafuthe enkosana kwenze njani? Yini iqiniso la kulento le? Ngiyafisa dokotela ukuthi before ufike komafuthe enkosazana la. Yeah. Siqale sivumelane ukuthi ikhona lento noma ayikho yini. Okay, ispirit noma into ehambayo. Into ehambayo. Mapholoba into lekuthiwa inkosazana ikhona. Okay. Inkosazana mapholoba ikhona ihlala emanzini. Into eyiqiniso. Kodwa ayibonakali kalula. Mapholoba. Inekhazi zayo kunengane uzokuthiwa besuke sike sabona ungathi umuntu omfazi umlungu uyageza emanzini nani sabona into nje esabekayo igeze emanzini singaunderstand ukuthi yini ikhona inkosazana mapholoba and uma ikhona inkosazana ihlala ulwandle ihlala emfuleni ihlala edamini ihlala ezibeni indlela indawo ziyafana ngakubalisa ngestory esincane nje kunomunye baba waye mapholoba ethatha imali emfuleni angithi neza ngoba fike siphahla imali lapho baba lo afika enzani athathe imali bamlanda bakubusuku mathongweni ukuthi lento yenzayo ungasaphindi uyenze wangathi akezwa ufuna ukubona futhi ukuthi inini kumuntu kamoya bamtshela kodwa kuyabona inhlupheko imisi khona empilweni ukuthi kuyisana izinto eziphuma endleleni wathi ngesuku lesibili umebuyele ethi uyayilanda futhi le mali le wabona inkosana ivese ngwayo emanzini iveze ukuthi iveze ngokwayo ukuthi size kuwena emathongweni sithi kuwena futhi usuyeza ngoba ukuthi umuntu bangathi umuntu ngathi ikhona likhanda lakhe alisebenzi ngoba umuntu obalekayo zanga phinda wayenza le nto leyo so lento lezikhona ukuyibona kuyingozi futhi ukuyibona kuyinhlanhla kufana kusa ukuthi uyibona kanjani futhi yenzani yazi into engikhuluma ukuthi ngithini kwena kuya ngokuthi uyibona kanjani futhi uyibona yenzani uma inkosana uyibona mapholoba uyibona ingenye indlela ingathandeki noma ikwati noma ini lento kodwa ukufa kusasa noma ikudala ingozi uma uyibona nje ngendlela oyibona ngayo nayo inganakile idlwe noma enza ini akusukuthi kusuka kubona ukuthi wena uyayibona mayibona lento layibona umuntu oyibonayo na ukuthi mhlawumbe la eThekwini for example kulomfula iyezonke ingane zala ukuthi la kunobani kodwa uma mina ngingane kaHoti ngizodlala le damini ila kona uzokuthiwa ingane asegoli yathi umfula uthukela noma ini since yahamba kanjalo nje ingoba iyazi ukuthi la kunoba lo yena ubani into kanjalo nje kehlelana inalo igazi inkosazana iqiniso iyaphefumula inkosazana iqiniso iyakhuluma inkosazana iqiniso iyasebenza yini mawuthaka umuthi wokuthakatha iyasebenza umuthaka umuthi ukulungisa not ukuthakatha emotion okay and futhi inkosazana imulti angazi ukuthi ngathi ikhuluma each and every language ayina language okuthiwa mhlambe ikhuluma lokho ya yonke language yayikhuluma
ene nazo ingozi zineyibongo njengoba sinathi sasabantu sikanje uma uthi asemanzini lapha yakulamanzi lawo uyazisiwa ukuthi lapha yakukabani nanoma lento le injula nye kuzikhuluma kodwa uyasiwa ukuthi lapha ya isibongo salapha yakukabani lapha ya intweni ukabani ngoba umuntu asemanzini nokunika ukuthi uzothi umusuka la uyophahla kuphi kubani bani uyophahla kuzibani bani into kanjalo. Dokotela usilandise la ukuthi inkosazane njengesilwane noma njengomuntu ungane ekhetheke ebukeke njengomlungu njengoba nichaza thana ukutshela ngawe ngikutshela indaba zonke inkosazana akusukuthi zabelungu zonke akusukuthi zabelungu noma zibona njengabelungu mina engiyaziyo lengabona ngamehlwami umuntu omnyama hayi umlungu and futhi lento le yamapholo uma ngasho ngolunye mhlawumbe uzwakalayo ayinhle neze ayijabulisi the way kuma TVs na kuma movie beveza ngakhona inhle kalendlela leyo lento lemapholo ba ayinhle neze na uyibuki lo sha uvalo uzungazazi ukuthi ubani uyabona nami uma umela phinda buka kanje lento lemapholo ba angazi ukuthi ngathini angazi ukuthi ngathini la ngenhla iyesabeka la phezulu uyabona ukuthi umuntu ophela phezulu uma kuyindoda kaningi ayivamisa ukuthi ibe neinwele kahle uma kuyindoda ivamisa ukuthi ibe nempahla ibe nama dreads bese miceda mapholo ba la ngathi ukuthi umzimba wayo uyothi ngathi amafinyela ngendlela esoft ngayo ingalendla lento la injalo manje toto wona usowayithini cha mapholo bangithi uyabona into ngendlela engayona awuzwa uyiphonseliso le nto le mapholo ba imihamba mina ngendlela ngayibona ngayo yabona yadlula like nile ngihleli uma idlula iyoshona emfuleni yadlula kuyikuthi yongena emhlangeni mapholo uma ingena emhlangeni umhlangu uyazivula ngokwayo ayihambi le nto leya kuba njani uma ihamba kuba ngathi yaso beni kuba nomoya omunye o serious kula kona mina lento yazibonakalisa ukuthi ngumuntu kamoya yazibonakalisa before ngizongena ethongweni ukuthi ndoda ngikhona noma mhlawumbe nethongo bengihleli uma ngihleli kwathi amaje lasihleli khona kodwa ngiyibuza amaje lavela kuphi suka ngako nginalutho la sahlala nomuntu ehleli naye lapho kuyikuthi after kwaba nomoya kwase kuthi ngathi umuntu uthi awubheke ngala uma ngibheka ngala ngithi ngiyabona lento le idlula into emnyama idlula yongena emanzini kula kona ngazi khona from that day ukuthi lento le ikhona kumina ongathi nithi inkosazane kanti idemoni lelo akusidemoni khehlela mahle ikhona idemoni ikhona idemoni ikhona indoda yasemanzini omkhulu basemanzini yabona lento leyo and yabona kuthiwa inkosazane ngibuza ukuthi le yasemanzini endoda mina ngiyazi igama layo ingakho sithi nje sayi abanye bathi inkosi yamanzi sisho kanjalo umdalweni waziyo ukuthi iniyini ikhona le nto le yamapholoba iyaphila futhi iyasebenza silandise ke manje kwahotha ukuthi ukusetshenziswa kwayo isetshenzisela ukuthi kwenzakaleni kusizakala obani. Okay ke manje mapholoba sesiyanyuka ke manje siyendabeni ukuthi ngala eMozambique inkosana seziphelwa amanzi kushe amanzi uma kushe amanzi endaweni iye ife uma ifile kusekuthatha amaphisi lawa awayo mapholoba le nto le mapholoba awuzukuyibulala wena nami nginjazi ukwazi ukuyibulala iyayifela ngokwayo you understand and futhi akusinoma ubani uyibonayo emihambile ingakho namanje kuma social network uzobona abantu baphethe into bathi imemate sokuyiqiniso wena ubona ngathi isihlwane sithize the way bayibonisa ngakhona kuma TVs is not the way lento le really ingakhona yabona lento le ngoba lento la vele ihlangene ngathi ufish hayi ukuthi la iufish kungathi ufish ngeke levela ngathi TV wena ngathi kublue ukuthenyana ayikho njalo le nto le ngasemuva ngathi ihuku kanje so lento lezamasifile mapholoba thina siyahamba silande ini lama parts lawayo bese lama parts lawayo sithatha amafutha kuona bese amafutha lawa sisebenza abantu ngawo sisebenza imizi ngawo sizinto ezinkulu ngoba ngithi la ngoza ngihlala khona ngihlala emalini phansi okay njengoba ngihlala emalini uma izohamba izobhubha ibuyela phezulu because of ngalezwi lamoya ayikho into mapholoba efayo ifele la ikhona kumele iziyani ibonakala so lamafutha lawa mapholoba siyawathatha makuthi kuwathatha manje ihlala emalini nisho ukuthini dokotela mapholoba angithi masiyabhisa hlahla imali hlahla imali emanzini hlahla imali godwa imali hlahla lapha emanzini mapholoba uzobona ukuthi ngalahlile u5 noma njengoba ngiso mina nyanga nenyanga ngihamba ngiyophahla ngiphahla ngemali engange 10,000 nyanga nenyanga emanzini njalo
kumele akusona isithwalo leso hayi into zami mapholoba musa mapholoba awungeke khona mhlawumbe bakufunayo ngoba mina into engiyazi ngawo nomndeni wakho akushoni umuntu lokho kuthini kutshela umuntu ukuthi naye uyayifuna lento ka 10,000 emanzini bese naye ebe right yeah mapholoba so ngiyahamba ngiyophahla mapholoba ngale ndlela leyo ngisuke la khona leyo mali leyo mangiyiphahlela ngayishiya la mapholoba ayibi lapho iyasuka futhi nasinomunye umfula ngale evali la mina ngisuka ngakhona umuntu lahle i2 ubona isuka kungathi unento iqosha ubona isihambile usuke esamukela umnikazi ngokungiyelahlela nje ubona ilahlela nje kodwa eminye imifula uyibona ihamba imali kuba ngathi into ithathayo kule nkosana ifika ihlale khona so thina njengabantu sike emanzini siyazi ukuthi phansi kwamanzi kunomunye umhlaba okuwona mhlaba iqiniso okhona impela and lapho uthembiswa mapholoba ubonisa nalezi kanti ungazi ukuthi uzoba nazo emhlabeni bakubonisa ukuthi impilo yakho kumele ibe kanje na kanje na kanje njengoba ubona la kanje na kanje na kanje na kanje mapholoba emanzini akunanto engekho wena ngenza ukuthi uyalazi uhambo lakho manje uyabona kuyimanje mapholoba mina ngiyazi uhambo lami nanoma singazi ukuthi makuye endleleni kuba kanjani kodwa ngaboniswa yonke into and uma ufika emanzini mapholoba into ebhlungu ukuthi awuyiboni inkosazana uma uye emanzini uyothwasa emanzini umuntu osemanzini mapholoba kuba ngathi ubadizi emva kwalokho kube ngathi uhlangana nomuntu oyisalukazi uhlangana nomuntu omkhulu sebasitshela ukuthi ngane yabona manje uzohamba uye ngale mufika uyohlangana nekhehla leli khehla lifikile ukwenzele 1 2 3 4 bese wena uzabe ususuka yengalapha ethi ugogo umlalele kakhulu awuyibona inyoka the way they say emanzini ukuthi kunenyoka yamanzi kunani wena ayikanjalo uma usufike lapha ya so lamafutha lamazungozana bamapholoba sinsasho siyawathatha bese siwasebenzise kunamafutha enkosazana athakiwe kunamafutha enkosazana angathakiwe lawa angathakiwe original is 3,000 rand uma ufuna kumkhuluti angwathakanga lawo asuka kuphi inkosazana lawa athakwe yimina is 5,000 rand why mkhulu angafani lamafutha lawa sethakiwe ngwafaka into efana nomdlebe bese afika kuwena sanemithi sanamafutha semanje is 2 in 1 noma 3 in 1 kodwa lawaya afika nje kwamafutha wani wenkosana original ngendlela iyona and inkosana mifika kuwena umuntu osemakhaya uyizwe nangamakhala ukuthi is it fake or iyona na inkosana mapholoba inuka ufish inuka nje naw uyivula ungezwa kungathi ngala kusemanzini ngendlela inuka ngayo uhlabathi nyana wona safisha nyana saini into semanzini inkosana mapholoba uyithole bese uthole nje inkosana njengalezi kitchen sema chemist into engekho njenganukulunga nje akusiyona lokho kwase chemist yakusebenzisa wena angisebenzisi mapholoba kungani angisebenzisi ngoba kuyifika kusebenza into enkinga ukuthi into uma kuthiwe lento le umdlebe mapholoba kungasumdlebe njengale ndlela benza ngayo faradi nalakuthenga kwamamela akuthengisa khona imithi badlala ngabantu baqoba into umdaba athi umdlebe bakhosi ungasumdlebe lento leya uma uzoyisebenzisa ayenzi lento kumele iyenze so sifuna into mapholoba eyenza into ukuthi iyenze hayi ukuthi athi into bese into ayiyenzi kufana namanje eMozambique unalento ukuthi umhlume kanhloyile umhlume kanhloyile mapholoba ukhona akusamanga umhlume kanhloyile something engaka kodwa ungathola ukuthi lenyanga le yanikezwa uyise kamkhulu kakhokho omkhulu wakhe ukuthi thatha lo muthi umhlume kanhloyile lawo beke khona amaphoyisa mapholoba abavuma ukuthi ungena mhlawumbe ugwaze ngo25,000 ukusuka kwakho nomhlume kanhloyile ukufika la South Africa mapholoba ufika nawo ukuthi usugwaze about 60,000 endleleni 200,000 ngoba uma bekuthola nawo ufuna imali phoyisa kungani umuthi wemali umhlume kanhloyile ukwazi ukuthi ubambe imali kanje umali from a distance imali don't imali lanto la ngokwayo so into enkinga uzofika eMozambique inyanga ithi mapholoba na umuthi na umhlume kanhloyile test imali any money from any country or any continent muyithi imali yabamba vele uzabe sethi kuwena no kulungileka siphahlele umuthi masiphahlele umuthi kuyomela kube ngathi wena kumele uthi ugande ngedolo uma uganda ngedolo kunyama phela ezumini uzabe sethi uyaphahla suphahle uphahlela wena usaphahla lapha ya uyawushintsha ufaka wrong uyoshaya omunye futhi ngawona loya ongqo shuthi akuyena nombano nawo akuyena nombano nawo uma kunjalo wena ukusuka kwakho eMozambique uza nawo umuthi segoqe mhlambe ngethawela athi hamba ke ndoda wena umufika la mhlambe ufika la Stenberg ujabulile noma weyothi hawu mkhulu ngithi ngikubo sithi ngiphetheni uma uqala ukuthi lento leya sithi ayisebenzi ufone hayi bomkhulu into ayisebenzi athi uyenzeni umufika uthi athi ubantu uyivule
kanti usiyazi ukuthi ukushayela so umhlume kanhlweli mapholoba uma uthole kanjani kade nanishawa man nishawa abantu dala beshawa abantu mapholoba nami dokotela uyanicathula siyanilekelela dala beshawa abantu dala into beshawa engizoyikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abayeke ukuthi abayekuthi sikhona ngoba thina siyazi sesihambile siyazi into lezi kodwa wena una umhlume kanhlweli mapholoba uze ufuna ukuya lapha umhlume kanhlweli bese ke uma ufuna ukuthatha uyaqaphuna iqolo bese ufaka kuphi ku petrol tank ngizwe kahle ufaka petrol tank otherwise lo muntu ubiza amaphoyisa ubiza amaphoyisa kuba inkinga so awufuneki uyiqolo into ezakalayo mina umhlume kanhlweli nginabantu abangilethela wona ngendlela yokuthi uma ngu-order from Mozambique noma ngu-order from Tanzania ufuna indawo lezi ezichishayo ezingathi zinolwandle phambi kwazo umila lapho leyo nto leyo uma le nto ngiyitholile ngithola mina siyipowder so inkinga kuba njani ayi-magnet uma siyipowder iyona ke ngiyuzayo ukuyifakeni ukwenzela abantu igubhu zemali unami ke manje okay iyona ngiyifakeni ukwenzela abantu ini igubhu zemali so abantu bebelwe ngibalethela umhlume kanhlweli umuntu lekithi mkhulu umhlume kanhlweli umuntu so kwabanye ngabona ukuthi le nto lemhlume kanhlweli mhlamba ngiyeke ngoba abantu basuke baba nokungabaza and uma into singabaza uyibona iupowder wena uzwile ukuthi hawu uyabambezela umuntu akubi mnandi so ngase ngenzane ngiyekele ukudistributela abantu umhlume kanhlweli so into engidila ngayo manje umuntu mefuna umdlebe ngiyamnika umdlebe umuntu mefuna ini umuntu uyamlethela into zakayifunayo njengeproject efana ke inkosazana iyageza inkosazana iyaqinisa umuzi yenza into ezinkulu uma ufuna ukuthandeka ufuna ama position ngiyakuthumela yona iyasebenza layo usuka la emkhulu li1 ulayita nje isibane siyelo uma ufuna ube nemali ubeke 500 phansi kwayo light isibane sakho ucela imali ngendlela esimanga uma kuyikuthi ufuna ukuthi kulwele impi slide isibane sibovu ngoba isibane sikhomba igasi ukuze ukwazi ukuthi uphile ube namandla into kanjalo nje kuhlala amakhehla okay dokotela siselapho ngiyafisa ukuthola ukuthi inkosazane onjani ke owabela ukuthi engayithola ngoba uthi ayithola onombani sho siwa ngasishonile yes inkosazana ebantwini abathanda ukuyisebenzisa amapholoba asikhethi futhi asikhethululi omncane omdala ofuna ukuyisebenzisa ngiyamthumela yona and anginamthetho wokuthi uyenza kanje nakanje into engicela ukuthi umuntu ayenze inkosazana ithanda kakhulu uma uyisebenzisa awuyithinti kule nomuntu uma uzoyithinta wongeza kucala ngamanzi noma ngensipho bese uyithinta inkosazana then ebantwini angikhethi mapholoba abantu abangakwazi ukuyithola sengisho ukuthi abantu abayitholayo uma isihambile emhlabeni ayithola noma ubani into kanjani bese mapholoba nginaphoza amaningi kakhulu nginamafutha akasha kuleja mapholoba lathi ngikhuluma ngawo ngiyakuthumela wona wena umuntu onenkinga zemali wena umuntu othi mina ukukhuluma la ihlali kimi noma mkhulu imali khona kodwa imali makumilisenzi angiyiboni ukuthi ngenze njani la mafutha mkhulu ugcoba izandla zakho ngawo ugcoba uyageza ngawo wenza into enjalo ngaso soma ngawo so amafutha afike kusebenza akusize kakhulu nginamasha simudimulile lawa angasoni isithwalo lawa ugeza ngawo lamaje lawo bese ucela ukuthi indonga zonke ezakhiwe ukuze zivala impilo yakho zonke azisuke impilo yakwazi ukuthi iphani ukwazi ukuthi ikhanye bese nginomunye umuthi okuthiwa islay queen uslay queen umuthi wabantu besifazane abathi mina ngithanda ukuthi mangifike emadodeni umuntu ugogo mehleli kanje nomapholoba ethi mekhuluma ukwazi ukuthi umuswe ngoba kunabantu besilisa abayenza ukuthi abantu besifazane mangene kumadizi labo babahlukumeza abayenze ini so ufika geza ngalomuthi lo makhethe ukugeza ngawo lo muthi lo kube noboya obuthile abasebenzisayo awuphuzwa akuchathwa uyageza ngawuphela bese meqeda athole uboya obuthize lo boya lo mapholoba kunento azoyenza uma eqeda kuhlangana nomuntu wesilisa kungani na umuntu wesilisa nowesilisa naye ngiyamenzela islay queen ngendlela yakhe naye kumele ahlangane nomuntu wesifazane kwamele emkhulu ngithola uboya bese ngesomething ngawo ngihlangana nomuntu wesifazane noma wesilisa ngisuke ngenzela ukuthi mapholoba umuntu wesifazane bayithuphela abantu emhlabeni uma ufundo zakho sizekugijima ngidinga something we use uma uqeda kulana nomuntu wesifazane noma wesilisa into zakho zikwazi ukuthi zize zigijima wena mali wena ini ubiza ngendlela ubiza ngayo bese mapholoba nginenye product yothiwa iBanish bed luck ukhambisa qeda nya amabhati ungezanga kumina lapho ke mapholoba kunamafutha athola special kunevaslap kunamanaliti kunesibane sibofu
kune sunlight sibuka sunlight la kona sisebenza ngomuntu othi mina mkhulu angizwani nomuthi umuthi mangithe ngiyazazi kumosha kwasana umuthi mangithe ngithi kumosha kasana lapho nguthumela leyo banish bed luck ngemali engange 1000 rand only 1000 rand only 1000 rand uya Korea bese umuntu uthumela 100 rand ngaphezulu for eKorea yakhe 1000 rand imali edlosi lapho ke mapholoba umuntu uzofika enze usuku olithize ahlabe yonke imilingo phezulu kwalesibani lesisibovu uma eqeda mapholoba ukuhlaba imilingo uyothatha isibani lesi ayosijibe emfweni ukuthi wena mlingo hamba unomphele empini yami Ukuzwa mapholoba izona zinto engisebenza ngazo izona zinto enginazo ezama product engisiza abantu ubusuku nemini nginentambo yabantu abafuna ukubona indaba nginentambo eqinisa imizi le ntambo lofika nje uyihange emzini wakho nginentambo mapholoba yokuqinisa ingane nawo bonke abantu ngiyakuthumela zona ufike nje uyibhinqe mapholoba nginomuthi okuthiwa amajalimani umajalimani mapholoba ufike ngiqinise imoto ngawo umuntu meza kumina mapholoba imoto ikhaba 8 to 10000 uthi ngiqinise so kuba nzima sometimes for umuntu osephelo ngisebenza umuntu yamohle imoto le yami ezongibulala le ngendlela izinto zizakala ngayo kumele ube nendlela ukuthi umkhulu angisize ngakhona ngiyakuthumela umajalimani ukuthi umajalimani ngikuthumela nge 3000 rand wena ufika uthathe lo muthi lo ulengise nje emotweni yakho akuna ukuthi imoto yakho mapholoba ngadincika na umuntu uyakushayisa ayike into ezakazi ukushayisa mapholoba uyokushayisa mhlambe ngemuva nakho akusukuthi ku-easy ngaleyo ndlela leyo ulo muthi nje senza ngayo bese mapholoba kunabantu abathi mina mkhulu angifuni kuthwala mina mkhulu inhlanhla nginayo Gothi into inkinga ukuthi solo kungasebenza esikolweni nguthisha sekungena abantu abawu10 bayenza ama HOD baloko bandlule bayalena lemina ngihleli mapholoba lo muntu loya akayihlanganise nokuthi akayihlanganise nami ezela ngimphinto yakhe ngimsebenza ngamafutha ebhubesi lo muntu njalo mapholoba kuze ukwazi ukuthi ebonakala endaweni ezwakala amafutha ebhubesi kuba ngamafutha we-lion original mapholoba straight ibhubesi nathola kanjani doda sathola kahle kunendlela zethu kodwa asipoach ngithi asipoach ziyafa lezi zinto mapholoba ezinye zigule ezinye zenze yini so kwabantu abasenza ngale siyacela namazuku ukuthi kanjani amafutha ebhubesi ukuba nolaka masungifakwe wona emzimbeni anolanga indlela esimanga yingakho siwafaka into enenjalo angifuni mistake amafutha ibiza kudingakala kufana nothambo lendlovu uma ngicinisa imoto yomuntu angiyishi ithambo lendlovu indlovu mapholoba anyeke uzubona indlovu mapholoba iwa ukuthi indlovu nayo yayawa iwela nje ngeke yingakho sifaka ithambo lendlovu emotweni yakho kuze ukwazi ukuthi imoto engaruhli so amafutha ebhubesi senzela ukuthi na umphathi wakho ekubona abone ibhubesi mapholoba ibhubesi sakhula sonke kwazi ukuthi inkosi yasihlathini inkosi yesihlanu angithi so ebona ukuthi lo muntu lo inkosi lo ibhubesi uyalazi mapholoba ungagibela isihlahla yakulanda wenza into emanzini liyangena akuna ukuthi ibhubesi mapholoba ungalibala kuphi nalokuna kuphi so zisebenza ngendlela kanjani into zikawuthi khehla lamakhehla umuntu ngiyamsebenza amakhaya ngiyawagcinisa imoto ngiyayicinisa wena umuntu othi mina ngikwassociation sebafile abantu baphelile abantu awuze la kumina kusebenze Dokotela asibuke leyo ukuthi ikhuphu zakho eziningi zinesikalelo noma zine time frame yes awusilandise kafishane kuyona ake singene egubini mapholoba ekuyena into enkulu ngoba izona ezihamba phambili ekuphambiseni abantu nophondo futhi ngesikhathi masigijima la egubini mapholoba uma ngithe 3 months there must be umsebenzi obonayo owenzakala uma ungabone umsebenzi owenzakalayo make sure mapholoba ukuthi buya kuhothi hayi ukuthi uma ubona ukuthi isigubhu naso uthi kimi ngibuye 3 months yena sebuya kuwena we mapholoba nawo lo muntu omveze lapha kuJuku wakho hawu ungidla imali buya kumina bayazi like ukuthi ithi contract yami nani yes okwenzakala esigodlweni yes I'm not a part of which is true ngoba nokuthi umuntu your client iclient lami la ngona I have it you yayibona bakwazi kahle laba babuka yayibona so babuye se TV niyazi ukuthi uma umuntu eze kumina ngamsebenza ngifuna isikhathi yes ebuye kumina ngimsebenzi inkulu nguthathile umuthi wemali wawuthe kumina umuthi wemali kwabantu abanenhlanhla uyakwazi bafakela imali kwabantu ababa right nje uyakwazi ukuthi veza amathuba emali nangalana uma lento le uyibona ingayenzakala for a certain period buya kuthi lento ngibheke ukuthi lento ayenziwa why ingayenzakala lento kungani lento le ingayenzakala kwenze njani lento ngilungise inyanga mapholoba eziningi kunabantu abathwasayo I want to tell you this mapholoba awukho umoya ohluphekisa umuntu njengomoya wobungoma I want to say this ko wonke umuntu okhona national abhekile
awukho umoya ohluphekisa umuntu njengomoya obungoma uyogida mapholoba uthwase uzugide ugide udabuka iskate sokugida phika ukuthi iclient alikho uyagida kodwa isisu silambile yingoba kunamadlozi amanye mapholoba angalungile la kumuntu futhi umuntu uyavala ngendlela asebenza ngayo kula kwana mithi sikulungise ngudlise imfihlo yobunyanga uma udle imfihlo yobunyanga nanoma ubani engathi akushaya akazi ukuthi uphunyuka ngapi ayi yakuzwa dokotela ke singene ngoba sesizophetha emalumbweni ilumbo yes uyalapha mawulapha mangaka amalumbo angadabuli kwadokotela uhothi uyabona into ilumbo mapholoba ziya differ ukukhuluma iqiniso ngoba abantu abaphatha ilumbo ngokufana khona nje ukhala ngokuthi ubaba wakwami ungene esibayeni ngesiso usekhukhumala isiso uyabona into leyo ngaba nenhlanhla mapholoba la kona ngaba nelinye ilungu engazi ukuthi ngathini kuwena kodwa le nto le ithi ngathi mangithi ngiyayichecka kwatholakala ukuthi lo muntu lo wayesebenza ngecoco frog so let's see mapholoba besithi yabona sithi thatha inixoxo le nto lejiki yabona so into enjalo mapholoba ngizilapha ngembiza A1 ekuthiwa mhlaba ihlangene African traditional herb mhlaba ihlangene why mhlaba ihlangene ngathi mapholoba mangilongenza ngibheka ngesimo sikamoya wathi umuntu omdala kumina angeke uzukwazi ukuthi umuntu umlaphe ngento yakubo uma mapholoba umuntu oseKZN akulula ukuthi wena la eKZN ungaphila ngifuna ngizwe kahle okay kulula ukuthi uma ufika eGoli noma uma ufika eLimpopo noma ufika mhlambe eMpumalanga uphile kodwa la ungaphili kungani ngoba umthakathi lokuthakathayo usebenzisa amanzi afana wakho uphuza lamanzi wakho uyuza le mithi yakho you understand so kumele ukuthi uma umuntu usebenzise izinto zangaphandle kula kona ithongo langithuma ukuthi North Africa ngithatha imithi yonke ngihlanganise yasiba yini imihlaba ihlangene African traditional herb so kula kona ngifike ngilapha abantu ngezinto ezahlukahlukene imbiza zami mapholoba zihamba from 500 ukuya ku 1000 rand okay then imbiza lezi mapholoba angikuthumeli mina imbiza mapholoba isigubhu lembiza lezi inyanga isigubhu imbiza ehlele esigubhini mapholoba for 6 months emva kwalokho usiyayifuna misiya kuwena isiphela manje lento ayisasebenzi mapholoba yingakho uzophuza imbiza uyiphuza uzudele hlezi waphuza imbiza mina mapholoba imbiza manguthi ngikuthumela imbiza yenyanga imbiza yesangoma ebabaha ikwazi ukuthi ingene egazini isebenze ngawo ngikuthumela imbiza yakho ikusashet inemithetho yokuthi uyipheka kanjani wenza kanjani ngemithi mapholoba esuka phansi yes esuka phansi hayi imithi mapholoba ehleli solo yaphekwa ngisho nayingane ezisuka emizini yabo zilalene ziyenze ini umuntu uphekela into awumazi ukuthi unjani ngapho uyagula uphethe izinto eziserious so ngunikeza into yakho mapholoba uyiphekele wena uqeda ukuyiphekela yona ukwazi ukuthi ube right mapholoba abantu abayazi ukuthi kulashwa kanjani angeke uzuthole imbizo ongazi nokuthi noma umuthi wazi ukuthi lo muntu ume ugubha lo muthi wayesesikhathini noma kwenza njani Ningizimu Afrika manifuna udokotela omkhulu Hothi inyanga yompeti iphinde ibuye sibhalele ku comment section also subscribe phela igama ngu MC Pholobasi sibheke kuma directions kanye nezinombolo zakhe udokotela masibuye kubona la kanjani sobe sesinitshena nje into eyodwa for engifisa kusho nini ukuthi engayiphendula noma engangayiphendula dokotela sicela sipha ama direction baba nezinombolo zakho baba wami la ngitholakala khona ngiseGoli eFine Town wena umuntu oseGoli wherever you are sibuke ngiSoweto Pretoria Benoni la ukhona Eastern inyanga yompeti nayikhona isiza abantu siza wena nyanga wena mprofeti wena bani wena mquli wena nje umuntu ibuzelwe uzalwe nje indoda nomfazi awuzela kimi nazokusebenza ngiseFine Town ngithi kwena amanamba amathi 061 272 4272 bese ngithi nje ku WhatsApp ukhulume nami ubusuku nemina noma sengilele ekseni nje kuphendula ku 076 324 87 63 076 324 87 63 and umuntu khehla lamakhehla kaHoti awuzi nje uyabhuka okay ungathi wena uyakawoti kanti ngila eThekwini so mina umuntu akabhuke mapholoba ngikwazi ukuthi ngihlale nawe phansi ngikhulume nawe kahle Sundays na Wednesdays angisebenzi ngisuke lapho ke ngikhulekela abantu ukuthatha isikhathi singanani ukuhlolela umuntu
uhlela umuntu mapholoba uma sikwifoni cha noma esikolweni uma singakanani esincane kunazo zonke esinazo mapholoba ngasho 1 hour kungani na ingoba uma ngihlola umuntu mapholoba ngiyajula ngifuna ukuthi ngikhulume nawe umusuka le usuke imali ngale umnyango udokotela izolinda ama-hour iyolinda mapholoba ngithi mina kuthiwa bathi mkhulu nangiya umuntu atujahile ngithi la ekhaya kahambe ngoba nalola uyangidinga kumele mapholoba ngikhulume nawe uzungizwe ngoba mina mangihlola mapholoba angihloli into usenkingeni ngenze ungahlolela abantu abavuke and uma mapholoba mina ngikuhlolela angihloli into eyaziyo there's a tendency abantu umuntu uyazi but okungasho ukuthi bonke bazoba ama-hour ngempela ngoba ozoyisholweni ukuthi angiyeneliseka kunjalo ngilaphe manje kunabo abantu mapholoba abasuka from la suka khona eze ngokuthi ulahlekelwe ukhamba ngawothi into enjalo mapholoba uyihloli ngawothi uhlola ukuthi mkhulu impilo yami inzima awubuze emathongweni ngihlola wena dlozi ngihlola wena impilo ngihlola simo sokuphila ukuthi andikwenzi ngihlole emoyeni abathakathi angihloli ngihlola yonke into kodwa ngifuna umuntu othi mapholoba for example uyazi ukuthi untshontshelwe imoto mayifika kumina usethe kodwa uyazi uzuze ngani into eyaziyo mapholoba ikhulumi ngoba la ka wothi sikhipha zonke indaba ezimfihlo asikhulumi into wena uyaziyo lento lethina sithi ngobunguni umkhuba ongiphathela umkhuba uthi ngifuna ukumbona ukuthi inyanga na kanti vele uthola ukuthi angubhuli bese uthi akusinyanga ukuthi umuntu uyabheka abantu abazimva kakho bayi30 something noma 200 bese kubhlungu no ngifuna ungitshele ukuthi ukhamba lami likuphi manje ngisho kanjalo ufuna ukuthi ngishayele umhlahla umuze kumina uthi mkhulu ngifuna ukuthi unjele ukhamba lami likuphi ngiyokushayela kodwa imbuzo ukuthi na uze ngokuthi bakutshontshele noma lento ilahlo wena noma kanjani mapholoba awuyazi okay uze la ekhaya ifona kunyamalele ufuna ukuphila khehle yebo ngifuna ukuphila indaba efoni la ekhaya sihlule simple as that ufuna ukuphila noma ufunda ukuthi amafoni anyamalele uyibuza ukuthi ifoni esitolo kunefoni esabiza 350 kunefoni ebiza 800 wena uthatha uhoti kunomuntu ofuna ukuphakama abe nemali uzombeka lapha phambi ukuthi uhoti akuhlole nge1000 rand ahlole ifoni enyamali ukuthi nge1000 rand ngabe uthenga ifoni uyayibuyisa izinto ngiyayibuyisa into mapholoba kodwa kuya ngokuthi izambe kanjani ukuthi yini angibuyisi nje izinto mapholoba ngendlela le mfazi ngiyambuyisa umfazi engikuthi kakhulu lapha mapholoba awusukuthi kakhulu baphindela inombolo mase umfazi yabuya inombolo mapholoba 061 272 42 uzani ku42 4272 inyanga yompedi na ku YouTube yangithola ku channel lami ngikhuluma zonke indaba engikhuluma lo mapholoba la Mntaka baba sibonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi into esingayibuza nje dokotela la engifisa ukuthi besitshena abantu ukuthi ungayiphendula yini ukuthi ikhona yini inyanga osekwaxabana nayo mana ke dokotela okay nibanga ukuba ntshuyimvu ngomsebenzi okay ikhona futhi inyanga osekwayisiza yangabonga ikhona nenyanga futhi ongayikhomba uthi yasizowena ngelinye ilanga kungenzeka na dokotela usifikele nabantu noma abathathu abake basizowena befakaza bethi basizowena the only people ozositshena ukuthi lokho kungenzeka noma ngeke kwenzeke abantu cela nisibaluleke nisitshena inokuthi eminye imibuzo engiyibuze kule kwamina nje yakho uhlevale nodweshu kodwa inhloso ukuthi izinto ezisho dokotela bame ngazo sazi South Africa ningizimu Africa dokotela the last question lokho ngakuyeka engifuna ngempela ukuthi ukuphendule ukuthi igazi lomuntu osifazane okuma period lenzane emthini noma ekulapheni bese isidoda sibaleke kangakanani ukuthi izinto zisebenze awuthi mapholoba ngikuphendule asisheka nje dokotela akubhala abantu njengamanje ukuthi abuye ezophendula noma cha ningizimu Africa worldwide bye bye makhosi Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu
sonke siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Poloba